Bazalwane, ngicela silungise izwe ngoba siyabona ukuthi izwe liyabhubha. Alibhujiswa zimpukane, libhujiswa sithi singamadoda. Kukho into bazalwane engifuna ukuyilungisa. I know abanye abantu lento ayizungena kahle kubona because uNkulunkulu abamethembanga. Anginankinga bazalwane. Into engijabulelayo mina ukukhuluma iqiniso. Bazalwane, kukho into engifuna ukuyilungisa. Ngiyacela futhi it happens you find this video, ngicela uzohlale phansi imamelisise le video yami, ungacaphuki, ube sosenze research, ubuze questions ezininzi. Bazalwane, kukho lento yokuba kukho amadlozi noma abantu xa bebhubha baya emadlozini akubo, basho kanjalo abantu. It's fine bazalwane, ningayithetha leyo nto. Ningayithetha leyo nto, kodwa bazalwane, mina njengomzalwane, njengomshumayeli owazi iqiniso likaNkulunkulu, owazi iqiniso lezibhalo, sokhuluma lokhu kuyiqiniso. Bazalwane, umhlaba wadalwa uNkulunkulu. Ngicela nikwazi lokho. Futhi ngiyacela kuhlale kunina lokho. Umhlaba bazalwane bakaKristu wadalwa nguNkulunkulu. And ngifuna kuhlale ukuthi nca kuni ukuba ngaphambi kokuba umhlaba ube khona kwangekho lutho. Anani noma niyangizwa yini? Umhlaba ngaphambi kokuba ube khona kwakungekho lutho. And then uNkulunkulu wawenza umhlaba. Ukufa kwakungekho. Ngifuna niyazi leyo nto bazalwane. Ukufa kwakungekho. Futhi leyo nto bazalwane ngifuna ihlale ithi nca lapha kunina. Ukufa yinto yayikade ingekho. Uma uNkulunkulu ezokwenza umuntu, azange umuntu amlande ezulwini amzise emhlabeni. Azange kube khona i-dimension ethile amlande kuyona amzise emhlabeni. uNkulunkulu ukuveza ukuthi umuntu akalutho, wamenza ngomhlaba. Wathatha umhlaba, wathatha uthuli, wabumba lo mhlaba, wawenza udongwe. Ekwenzeni lokho kaNkulunkulu, wase uNkulunkulu ebona ukuthi lento ayilutho le. Wasebenzisa i-oxygen yakhe uNkulunkulu, waphefumula. Waphefumulela lo muntu. Lo muntu kayiqeda ukumphefumulela wayengana ancestor. Wayengana khokho lo muntu. Wayidepende kubani? uNkulunkulu. Bazalwane bakaThixo, zithandwa zenkosi, ngicela ningizwe kahle. Uma uNkulunkulu emenzile lo muntu, wase esenza owesibili. Lo owesibili umenza ngenyama yendoda lese yenzile. Ngifuna ku-understandeke kahle kamhlophe kunina abantu base South Africa ukuthi ngale komuntu kwangekho umuntu kumbi, and before umuntu wayengekho omunye umuntu. Uma uNkulunkulu eqalekisa umuntu, uthi uNkulunkulu kumuntu, uzawubuyela emhlabeni, ubuyele eluthulini ngoba vele uluthuli. So eluthulini uyabuyela eluthulini. Uma ufunda incwadi yomshumayeli, Shumayeli 9:5, ithi umoya ubuyela kulowo wawunikayo. Ngongibani lo? uNkulunkulu. Then inyama ibuyela emhlabeni lapho ivela khona. South Africa, ngicela ningizwe. Uma zonke lezi zinto zenzekile, umuntu bazalwane uphila engumoya. But ukuphila kwakhe engumoya ngoba umoya ubuyela kubani? kuNkulunkulu. Ukuphila kwakhe engumoya uphila in either of two things. If emhlabeni besenze kahle, uzophila endaweni enokukhanya ehlela amalungisi. Second thing, if emhlabeni ebengenzanga kakuhle, uzophila endaweni yobumnyama yabantu abangenzanga kakuhle.
The only being that exists now and eternally uNkulunkulu. Let me tell you, it's because abantu bazalwane bafuna a reason to live. Bafuna a reason to exist. They want eternal reason to live. Bazalwane, eternal reason to live nguNkulunkulu owenza umuntu. Akwazeki ukuthi ungathi ungakholwa ube so usithi wena make lento bazalwane ufuna sisebenzise mhlawumbe ingqondo leyohlala emthuthwini. Make sithi bazalwane efamily andithi khona ifamilies lapho kukhona abanye abakholwayo, abanye in the same family abakholwa. Angithi zikhona lezo families, ake sikhulume ngaleyo family kanye because iyona echaza lento. If uba wena mawubhubha ya ku-ancestors zakho, it's fine. Lo efamilini yakho bekholwa, nalo ebekholwa, nalo ebekholwa, then laba bangu-2 bebengakholwa. Ufika isikhathi soba babhubhe, andithi wena mawubhubha ya ku-ancestors zakho, ufika isikhathi soba mabhubhe, ufuna ukumtshela mina ukuthi lo obengakholwa nalo wesibini bengakholwa uma bebhubha baya kulaba bebekade bekholwa. Uma kunjalo bazalwane, ithetha ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo ungamanga. Ithetha ukuthi lo unkulunkulu esimkhonzayo ulixoki. Isho ukuthi unkulunkulu esimkhonzayo azange abekhona kwase kuba khona, zange abe khona nhlobo. Ithetha ukuthi into siyikhonzayo emhlabeni wonke sikhonza into engekhoyo. Because it's impossible ukuthi umuntu olilungisa ahlale ndawonye nomuntu ongalulungisa. It's very impossible. And it is unfair lonto ebantwini abaphilayo emhlabeni. uYesu Kristu uyivezile i-description yabantu abehlala efamilini eyodwa bengekho related futhi. Behlala efamilini eyodwa but wakhuluma ireality yabo mabebhubha. Uma ekhuluma ngesityebi noLazaro, wakhuluma ngempilo abayiphila emhlabeni nempilo abayiphila in the afterlife. Uma isityebi sibhubha saya kwelabafileyo emlilweni, kodwa uLazaro wanyuka wayezulwini esifubeni sika-Abraham. uJesu bazalwane uthe ngihamba ngiyolungisela indawo, akuba ngiyilungisele ngizobuya ngizonilanda. Bazalwane, uma sihamba emhlabeni asihlale endaweni eyodwa. Lento ke mayikuvezela ukuthi susa i-illusion engqondweni yakho yoba ikhona into okuthiwa amadlozi. Bazalwane, ndiyazi bakhona abantu abathi siyaphupha. Siyababona omakhulu, siyababona odada bethu, siyababona besithi masibenzele ukuthi. Okokuqala ibone lento bingamanga. Ibone yonke lento bingamanga. Ibone kanjani? Bona ngokuthi umuntu efamilini yakho abhubhe eshiya kungekhondo, eshiya nihlupheka. Yeva? Na ngesikhathi nimngcwaba nasokola, nadibanisa ipapa nevasilina ukuze ngcwatye yena. Abe seyithi mase engasekho emhlabeni abuye azonifuna inkomo ka-15,000, azonifuna inkomo nomcimbi. Ibone lapho lonto uba ingamanga. You have to ask the question ukuthi ngubani kanti lo bonakele kumina. You have to ask that question ukuthi ngubani kanti la bonakele kumina. Bazalwane, into eyenziwayo nevunywa zezibhalo ukuba sibakhumbule abangasekhoyo. As izibhalo zisisho sithi kuyintsikelelo ukukhumbula amalungisa. Ngiyayithanda ngoba iya describe ukuthi ukhumbula obani. Lento ibona uba ingamanga. Uba umuntu obengumdlenguli nobe lisela umgulukudu nesikhohlakala igqwirha negqwirhakazi, uma libhubha, uma wena usasele emhlabeni uphila, uya uyocela kula muntu ucela intsikelelo. Ngeziphi ezintsikelela zokunika zona yena wabhubhela itutu? Ngeziphi ezintsikelela zokunika zona wabhubha engafunwa ngabantu esisikhohlakala? Ufuna eziphi intsikelelo? Kusho ukuthi bazalwane, uNkulunkulu ungamanga uma thina sinokuthemba lonto. uNkulunkulu esimkhonza ngobulungisa. Bazalwane, ngicela lentshumayelo nihlaziye, nihlakaniphele, ningaphenduli nge-emotions. Khawuphoze